Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilman nafi'an. Hurmatly okuwçular, biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemni körgön, muğundardy körgön Abu Hanife rahmetullahi aleyhinin Al-Fiqhul Akbar attu kitabimizden sabagыбызды ulantуудабыз. Құдай Таалам бардығымызға ушул киши жазган китепке болгон ишенимизди бекем кылсын. Жана ушундан туура түшүнүк алууга дагы Құдай Таалам тауфик берсин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. وَيَسْتَوِي الْمُؤْمِنُونَ كُلُّهُمْ فِي الْمَعْرِفَةِ وَالْيَقِينِ وَالتَّوَكُّلِ وَالْمَحَبَّةِ وَالرِّضَى وَالْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ وَيَتَفَاوَتُونَ فِيمَا دُونَ الْإِيمَانِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ. Adattagындай birinci bol söylemdi sözme-söz kotoru alıp durup, andan keyin bunun içindeki manileri çeşmelööge hareket kılalar. İmanda olardan bardığı tanuda, toluk işenimde, tevekelde, süyüde, razı boluda, korkuda, ümit kılıuda bir değiller. İmandan başkasının bardığında biri-birinin ayırmaları var deydi. Bol söylemde bir söylemde жақшы түшүнүү үчүн birinci bol söylemnin içindeki manilerde çeşmelep keteli. Eňede birinci bul jerde ma'rifat degen söz turat. Ma'rifat degen söz. Ma'rifattın manisi emne? Ma'rifat degeni bul leksikalık manisi ilim degenle söz. Ma'rifat dep ilimde aytat. Belok şariattagı terminologiyalık manisi marifat emne dese el-ma'rifatu hiyel ilmu bi asma'illahi ve sifatihi ma'a sidqi lillahi teala fi muamelatihi. Marifat dep bul Allah Taala'nın atların, Allah Taala'nın sıfatlarını bilүү. Oşolordu bilip aga jaraşa oşol Құдай Таала менен мамиле кылуу деген söz. Taqtab aytkanda, oşol biz Allah Taala'nın nafi degen sıfatı var mı? Buna oşol paydany Allah gana bilet dep bilişimiz gerek. Allah Taala'nın razik degen sıfatı var mı? Allah Taala oşol rızkı berүүчү tek gana Allah dep bilişimiz gerek. Allah Taala'nın mumit, candı alıuçu degen sıfatı var mı? Biz oşoga işenişimiz gerek. Muhyi degen sıfatı var mı? Biz aga oşonu bilip durup oşon menen oşol Allah gana adamga jaşоо beret degen sözdü түшүнүшүбүз gerek. Kıskası marifat dep emneken Allah Taala'nın uluu attары, kemçiliklerden aruu sıfatları menen tanıp, alarga çın dilden işenүүдү мындайча айтканда эмне деп коет? Marifat dep koyot eken. Bu söylemdeki ikinci söz yakin degen söz. Yakin degen söz bu alımlarımız aytadı yakinin leksikalık manisi eki ancı bol boğan ilimdi yakin dep koyot. Mындайча айтканда 100% toluk işenimdi emne dep koyot ekende 100%lık işenimdi yakin dep koyot. Yakin terminologiyalık manisi emne dese yakinin. Terminologiyalık manisi dalilsiz imanın küçü menen bir neseni körüydü emne dep koyot? Yakin dep koyot. İman küçü menen dalilsiz bir neseni körüğünü emne dep koyot? Yakin dep koyot. Yakinin özünün emneleri var, martabaları var. Özünün dengelleri var. İlmul yakin dep koyot. Bol jogorуда aytkanыбыздай ne bolot? Oy жүгүртүп, oy kalçoo arkılуу adam balasında ne payda bolgon bir ilim. Allah Taala bol turalı ıyık Kur'an-ı Kerim'nin Takasur suresinde mintip aytkan. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin lataravunnal jahim. Hakikatta eger sizler aykın bilseňer albatta tozoktu körösüňer degen. Bu da ilmul yakin deydi. Ikinci tepkiçi aynul yakin dep koyot. Bu köz menen körүү arkılуу payda bolgon ilim. Allah Taala ıyık Kur'an-ı Kerim'de Kayrede Takasur suresinin 7. ayetinde aytat. Summa lataravunnaha aynal yakin. Andan keyin sizler tozoktu anık dana körösüňer deydi. Bu aynul yakin bolot. Üçüncüsü bu hakkul yakin deydi. Al jogorуда atalgan iki nersenin jıyıntığının natijasında payda bolgon ilimde aytat.
Allah Teala ne deydi? İnne hâze lehuvel hakkul yakin. Vakıya suresinin 95. ayetinde. Albatta bu anık çındık deydi. Emi jönököydöştürüp bir misal berip kete turgan bolsok, misalıga alıstan bir adam tütündü körüp ot bar ekendigini bilүүsü ilmul yakin bolot. Tütün çıgım jatkan jerge barıp ottu közü menen körүүnü aynul yakin dep koyot. Al эми ottu karmaganda koldun kүйüp anın sezgen kezde bunu ne dep koyot? Hakkul yakin dep koyot. Şunday. Üçüncü söz bu söylemdegi. Tavakkul degen söz. Tavakkul kılууdanın negizinde bardığımız bir deyimiz değil. Tavakkul degen söz bu Allah Taala'nın nazdındağı, Allah Taala'nın canındağı nersege neme kıluu işenүүdü aytat. Adamlardın kolundağı nerseden ümittü üzüp Allah'tın kol canındağı nersege işenүүdü emne dep koyot ekender? Tavakkul dep koyot. Tavakkul bu yakinin toluk bolusunun jayıntıgı. Adam balası Kuday Taala'nın misalga rozik degen sıfatına işene turgan bolsa, yakin menen oşoga gana emne kılat? Tavakkul kılat. Andan keyingi mahabbat degen söz var. Mahabbattın negizinde bir deyimiz dedi. Mahabbat degeni alimlarımız aytat, mahabbat jönündө sүйүү, жакшы көрүү degen söz. Belok terminologiyalыk mahnisi Mahabbatullahi lil abdi iradatuhu kasratal in'ami aleyh. Allah'ın kulga bolgon mahabbati emne dese, Kuday Taala'nın özünün kuluna köp jakşılıktарды berүүnü maksat kılууsu deydi, kaloosu deydi. Özüne jakındatıp, kadır barkın kötörüp, biyik martabalarga jetkirүүnü oşonu ne dep koyot eken? Mahabbatullah dep koyot. Ekinci teskerisince kuldun Allah Taala'nın sүйүүsü degende bu adamın jürögündögi biz til menen sıpattay albagan bir çegi jok bolgon bir nerseni aytat. Bunu ошол сүйүү деген сөздөн башка нерсе менен адам баласы сизге же бизге не кылып бере албайт, түшүндүрүп бере албайт. Бул адамдын жүрөгүндөгү Кудайга болгон bir ишк, bir сүйүү. Bunu эч ким не кыла албайт, сыпаттап бере албайт сиздерге. Кээ бир алымдарыбыздын көз карашы боюнча махаббат эмне десе, alimlerimiz aytadi, mahabbatul abdi lillah hiya ta'zim ve isarur rida ve qillatus sabri anillah ve kasratul isti'nasi bi zikrihi daiman. Mahabbat emne dese, emneken bul Allah Taala'nın uluğulausu, kuldun Allah Taala'nın uluğulausu. Kuday Taala'nın adam balasının çekesine жазып koygan nerselerde ne? Razı boluu menen kabul kıluu. Kuday Taala'sız ne kıla alбай? Sabır kılbau. Kuday Taala'nın buyruğunu atkarıp asılganга çıdabau. Çıdavastыктык bildirүү жана дайыма зикир кылуу менен көнүү дейт. Башкача айтканда, тилибиз зикирде болуп, Кудай Тааланын бизге берген тагдырыбызга жазып койгон нерсеге разы болуп, Кудай Тааланын өкүмүсүз, Кудай Тааланын буйругун аткарбастан не аткарбаганга чыдабагандык, Кудай Тааланы улуулагандык, бул эмне болуп эсептелет экен? Махаббатуллах. Кулдун Аллах Тааланын неси? Сүйүүсү болуп эсептелет. Andan keyingi bu jerdagi sözlerden biri var rida dep koyot. Rida. Razı boluu. Razı boluu degeni bu Kuday Taala'nın bizdin takdiribizga жазып koygon nersege emne boluu? Razı boluu deydi. Kuday Taala'nın bizdin mangdayыбызга жазып koygon nerselerge razı boluudu. Kanday kırsıklar kelebi, baleler kelebi bardığına razıçılık körsetүүnü emne dep koyot eken? Razı boluu dep koyot. Kээ bir alimlerden köz karaşı boyunca alimlerimiz aytadi, "Ar-radi billah huvallazi la ya'taridu ala taqdirihi." Allah Taalaga razı bolgan adam Allah taqdir kılıp koygan nersege narazıçılık bildirбеген adam deydi. Oşonduktan biz menen sizler mına uşul razı boluudun negizinde dagın bir de ekenbiz. Bul maselede dagın. Andan keyingi bul jerde aytıla turgan söz havf. Havf degeni Kuday Taala'dan korkuu degen söz. Bul bizdin başımızga bir ziyanın kelүүsüdөн jeki olsun bir süygön nersesibizdi koldan berүүдөн korkuunu emne dep koyot ekender? Havf dep koyot. Junaydi Baghdadi rahmatullahi alayhi mintip aytkan sözü var eken. Huwa tawaqqul uqubati ala majaril anfas ve qila hiya harakatul qalbi min jalali Rabbi Taala. Bayanғы адамдарға
başına bir cazanın kelisinden korku deydi. Oşonu kütüğü deydi. Kuday Taala'dan korku degenin manisi adamın başına bir cazanın kelip kalıusundan korkusu deydi. Je bolbosom Allah Taala'nın uruluğundan adamın yüreğinin kalçıldap titirip Kuday Taala'dan korkkonduğunu havf dep koyuyordu. Şunday çeşmeleşedi. Andan keyingisi emne dep koyotken varraca ümit kulu deydi. Ümit kulu emne dese el amal, bu ümit. Ümit degeni bilebiz. Kuday Taala'nın jakşılığın kütüp Kuday Taala'nın kelecekte biz özümüz jaktırgan neseni iş yüzüne aşuusuna yürektün baylanuusunu emne dep koyot. Bu raca ümit dep koyot. Kuday Taala'nın rahmatının kenendiginin kütüğü, rahmatının bardık mahluktu kamtı algandığından ümit kılı Kuday Taala'dan jakşılık kütüğüdü emne dep koyotken raca dep koyot. Demek hormatly okuwçular, biz menen sizler mına uşul nerselerdin negizinde bardığız bir deybiz. Adam balası marifat, yakin, tavakkul, mahabbat, rida, havf, raca bulardın negizinde bardığız bileybiz. Biz Kuday Taala'ga baş iýgen kulubuz bu. Je Kuday Taala'ga utan moýundu kılıp ibadat kılbagan kulubuz bu. Bardığımızdın nafsыбызda uşul nesler bar. Bardığız Kuday Taala'ny tanyýyz, işenimimiz bar. Bolgonu kebirimizdeki küçlü, kebirimizdeki alsız boluşu mümkün. Zatında bir deybiz. Birok sıfatlarında jana jokorda aytkanыбызda ayırmabız var. Mına misalga yakindi misal bergende kördüңүздөр. İlmi ol yakin, ayin ol yakin, hak ol yakin kılıp bölgöndöy har bir adam bol jagıdan nelebиz barken ayırmalarыбыз bolot. Oşonduktan bu kitepte aytkan sözdün tüpkü maksatı emne dep jatat? Janagı atalgan nersenin aslında biz menen sizler bir deybiz, sıfatlarında emnekenbiz. Ar kimimizdin ar başka özgöçölüklerimiz var. Kebirlerimiz Kuday Taala'dan köýrek korkobuz. Kebirlerimiz azırak korkuşubuz mümkün. Korkobuz, negizinden korkobuz, birok azırak korkuşubuz mümkün. Köýrek töwekel kılgandar var, azırak töwekel kılgandar var. Mına oşoga jaraşa negizinde barabarбыз. Nemnesinde sıfatında bardığımızın ortasında emnebiz bar eken ayırmaçılıklarыбыз var. Wallahu Teala mutafaddilun ala ibadihi ve adilun kad yu'ti minas sawabi ad'afa ma yastawjibuhu'l abdu tafaddulan minhu ve kad yu'aqibu ala zanbi adlan minhu ve kad ya'fu fadlan minhu. Abu Hanife rahmetullahi aleyhi aytdı. Allah Taala özünün kullarına jakşılık jana adiletlilik kılıuçu dedi. Kede kolu tatıktуу bolgon sowaptu eселентип beret. Bul anın jakşılığı. Kede kolu jasagan künösü üçün anı azaptayt. Bul anın adiletliligi. Kede kolu künö kılgan bolsa da anı keçiret. Bul kayra Allah Taala'nın fazılı jakşılığı deydi. Hormatly okuwçular, Abu Hanife rahmetullahi aleyhi bu sözünde Allah Taala'nın adiletliligi jana jomartlığı, jakşılığı, meyrimdүүлigi jönünde söz kılıp jatat. Demek adam balası kançalık ibadat, zikir kılıp ömürün ötkörse dagın hiç bir soğupko akalı boluğa albayt. Ankeni adam balası Kuday Taala aga bergen sansız jakşılıklarına şükür kılууга alı jetpeyt. Muну murunku sabakta ayttık. Demek Allah Taala bizge soğup berүүгө mildetti emes. Anın bizge bolgon esken bereşendigi bir jakşılığı bolot. Oşonda ele agerde Allah Taala künökörlördü jazalay turgan bolsa, bul Allah Taala'nın adiletliligi bolot. Jazalauga mildettүү bolgonduktan emes. Kuday Taalaga hiç nese mildet emes. Mildettүү emes. Adiletliligi. Al eme egerde anı keçse künökör adamdı. Kayra ele bul Allah Taala'nın nesi bolup esepteler? Jakşılığı bolot. Keçүүгө mildettik bolgonduktan emes. Kuday Taala sözsüz künö kılgan adamdı keçүүгө mildettүү degen түшүнүк жок. Keçtibi Kuday Taala'nın jakşılığı. Azaptadığı Kuday Taala'nın adiletliligi. Azaptoogo jana keçүүгө ne emes Kuday Taala? Mildettүү emes. Allah Taala bul turalı ıyık Kur'an-ı Kerim'de emne deydi. Buna karasaňızlar, kede biz bir amal kılıp koysak Kuday Taala eselentip sowap berip jatat. Allah Taala An'am suresinde mintip aytkan. A'udzu billahi mineşşeytanirracim. Man jaa bil hasana falahu aşru amsalha ve men jaa bis sayyi'a fala yujza illa mislaha ve hum la yuzlamun. Kim bir jakşı iş kılsa aga andaydan 10 ese var.
Kim bir jaman iş kılsa, ağa oşondoy gana jaza berilet. Alarga zulum kılınbayt. Bol hayatты жақшы tereң ой жүгүртүp карай турган болсок, урматтуу окуучулар, Allah subhanahu wa ta'ala biz менен сиздер аткарган жакшы иштерибиз үчүн эселентип соопту берип жатат. Бул Аллах Тааланын өттө берешен экендигинин белгиси болот. Өттө мейримдүү экендигинин белгиси. Бирок эгерде биз кандайдыр бир күнөө кыла турган болсок, мына ошол күнөөбүзгө ошол бир күнөөдөй не берилет? Бизге жаза берилет деген маанини айтат. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам дагы өзүнүн ыйык хадисинде айтат: "Куллу амали ибни адама юдафул хасана би ашри амсалиха ila 700 ضعفин." Адам баласы жасаган ар бир жакшы ишти Аллах Таала 10 эседен 700 эсеге чейин көбөйтүп берет дейт. Каалаганына. Бул Аллах Тааланын бизге болгон нерсе экен, таксыларым, жакшылыгы. Кээде Аллах Таала биздин билип билбей кылган ката кемчиликтерди кечет. Кудай Тааланын булдай эле бизге болгон бир нерсе жакшылыгы. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде Али Имран сүрөсүндө мынтип айтат: "Ягфиру лиман яшау ва юаззибу ман яша валлаху гафурур рахим." Аллах каалаганын кечирип, каалаганын азаптайт. Ал кечиримдүү жана мээримдүү зат дейт. Башка аятта Ниса сүрөсүнүн 48-аятында айтат: "Ва ягфиру ма дуна залика лиман яша." Аллах ширктен башкасын каалаганына кечет дейт. Аллах Таалам бизди бардыгыбызды ушул Аллах кечүүнү каалаган адамдардын катарына кошсун. Башка аятта Аллах Subhanahu wa Ta'ala Бакара сүрөсүнүн 261-аятында: "Валлаху юдаифу лиман яша." Аллах кимге кааласа, дагында не кылып берет? Көбөйтүп берет деген сөздү айткан. Урматтуу окуучулар, Абу Ханифа бул сөзүндө кыскасы Му'тазиле агымына жооп айткан. Алардын ишеними боюнча Аллах Таала кулуна сооп берүүгө милдеттүү дейт. Biz Кудай Тааланын сооп берүүгө милдеттүү деп айтпайбыз. Кудай Тааланын жакшылыгы бизге болгон жакшылыгы деп айтабыз. Ва шафаатул анбияи алейхиссалату вассалам хаккун. Ва шафаату набийина алейхиссалату вассалам лил муъминина ал музнибин ва ли ахлил кабаири минхум ал мустаджибина лил иқаби хаккун. Абу Ханифа айтты, пайгамбарлардын шапааты акыйкат. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын күнөөкөр ыймандууларды жана чоң күнөө жасап, азапка кабылууга татыктуу болгондорду шапаат кылуусу акыйкат дейт. Бул сүйлөмдө Абу Ханифа рахматуллахи алейхи кыямат күндөгү ахли суннаттын шапаат тууралуу болгон ишенимин баяндап, башка агымдарга эмне кылган? Жооп айткан. Ахли суннат вал жамааттын көз карашы боюнча кыямат күнүндө пайгамбарлардын шапаат кылуулары акыйкат экендигине не болор? Бүт алымдар пикирлештер, бүт ахли суннат пикирлеш. Шапааттын чын акыйкат экендиги Кур'ан жана хадис менен такталган маселе. Аллах Таала бул тууралуу ыйык Кур'ан-ы Каримде не дейт? Sen özüңдүн жана ыймандуу эркек жана аялдардын күнөөсү үчүн кечирим сура деп Мухаммад сүрөсүнүн 19-аятында айтат. Вастагфир ли заммика ва лил муъминина вал муъминат. Sen өзүңө жана эмне? Ыймандуу эркек аялдарга дейт. Башка бир аятта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга жөнөтүлгөн аяттардын биринде Муддассир сүрөсүндө мынтип айтат: "Фама танфаухум шафаату шафиин." Бул жерде кыямат күнүндө аларга колдоочуларынын колдоосунун жардамы тийбейт. Бул дүйнөдө адам динсиз болуп кеттиби, анын байлыгы дагы кыямат күнүндө пайда бербейт. Бийлиги дагы барып пайда бербейт. Ма агна анни малия халака анни султания. Кыямат күнү болгондо, бүгүнгү күнү ыйман жолуна түшпөгөндөр, ыйманга келбей, бул дүйнөдөн өтүп кеткен байлар, бул дүйнөдөн өтүп кеткен бийликтегилер ыймансыз кеткен болсо, кыямат күндө барганда аябай өкүнүч менен мынтип айтышат экен да: "Ма агна анни малия." Бизге байлыгыбыз не кылбады? Пайда бербеди. "Халака анни султания." Биздин колубуздан бүт байлыгы, бийлигибиз кетти. Дегенден кийин "Хузуху фасаллу суммал жахима." Андан кийин силер муну кармагыла, кишендегиле, анан тозокко алып барып таштагыла деген өкүм болот, урматтуу окуучулар. Ошон үчүн ыйман эң маанилүү нерсе. Акыретте ошол гана пайда берет. Эми караңыздар, ыймансыз адамдар кыямат күндө эмне дейт экен? Кыямат күнүгө барганда алардын колдоочулары
Bul dünyadagi can sakçılarınız, bul dünyadagi janagı sizdin baylığınız, baldarınız, kızlarınız hiç kimisi payda bere albaydı deydi. Kıyamet günü varganda kapırlarga. Demek kapırlarga jardamı tiyibese anda imandıularga jardamı jetet degen jыйынтык чыгат. Başka ayette Allah Teala emne deydi? Anbiya suresinde وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ اِرْتَضَى Alar Kuday razı bolgondorga gana ortomçu bola alışat deydi. Bu ayat dağın şapaattın bar ekenligine dalil bolot. Oşonda ele Allah Teala bardığızga belgili bolgon Bakara suresinin 255. ayatında mintip aytat. Men zellezi yeşfa'u indahu illa bi iznih. Anın canında andan ruhsatsız kim kolday alat? Bunu degen sözdün manisi Allah Teala o ruhsat bere turgan bolsa şapaat kılalat degen manide. Oşonda ele süyüklü Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dağın özünün ıyık hadisinde mintip aytkan. Şefaati li ahlil kebairi min ummati. Menin şapaatım ümmetimden bolgon çoğun günü kılganlar üçün degen. Bu hadiste Abu Davud rivayet kılgan. Bu sözünde Abu Hanife rahmatullahi aleyhi jokorda aytkanımızday Mu'tazile ağımına kayra cevap aytkan. Alardan işenimi boyunca şapaat yok. Joğorda aytılgan dalildir bularga jetiştүү жооп болот. Oşonda ele peygamberlerden tışkarı perişteler, takvalar, jana baldar dagın atalarına ne bolot? Şapaat kılışat. Oşonda ele Kur'an menen orozo dagın şapaat kılat. Bilesizler, hadislerde kelgen. Erten kıyamat günü bolgon kezde orozo tutkan adamlarga orozo kelip aytat. O Kudayım, men bunu kündüzü tamaktan, jeşten, içişten tıyıp koydum. Menin buga bolgon şapaatımdı kabul kıl deyt. Kur'an kelet men tündösü uykusudan tıyıp koydum. Meni okup çıktı. Sen meni bunun şapaatımda kabul kıl degende Kuday Teala ekönün şapaatını kabul kılat. Aşular arkalı şapaat bola durmakta. Oşun için Kur'an'da köy okuylu. Orozogo beken bolalı. Ve vaznul a'mali bil mizani hakkun. Kıyamet gününde amaldardın tarazaga tartılısı çındık. Bu söylemde Abu Hanife rahmatullahi aleyhi Mu'tazile ağımına kayra cevap aytıp çınığı mazhaptı, hakikat mazhaptı bekitken. Mu'tazile ağımının köz karaşı boyunca kıyamet gününde amaldar tarazaga tartılbaydı. Birok bizdin ahli sünnet vel cemaatın köz karaşı boyunca tartılat. İmam Gazali menen İmam Kurtubi rahmatullahi aleyhi mintip aytışkan. Ar bir adamdın amalın tarazaga tartılbaydı. Demek beyişke esepsiz kirүүчү 70.000 adamga taraza turguzulbaydı. Al emi taraza turguzuldan maksat emne deseniz, hikmati emne desen, kıyamet gününde jakşılık menen adiletlilikti açığa çıgarуу maksatında bolat. Bul turalı bilesizler, biz jokoruda dagın ayabay köp aytып ötüp ketти. Kançadagan ayatlar var tarazalar turalı. Hadisler kelet tarazalar turalı. Аны bul жерде kayra kaytaroodu, мындай sözübüz uzarıp ketkenlikten аны aytpay эле koyalım. Andan keyin Abu Hanife ne dedi? Ve havdun Nabi aleyhissalatu vesselam hakkun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin kölü daryası emne deyiz? Çındık deyiz. Abu Hanife kayrayla bu sözünde ahli sünnet vel cemaattın köz karaşın bekitip tuğra emes mazhaplarga ne kılgan? Köz karaştagılarga cevap aytkan. Demek oşul Peygamber'in havzı turalı, kölü turalı. Eki köz karaş var. Ahli sünnetin köz karaşı boyunca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin havzı kölü çındık deyiz. Bul turalı Kur'an'da jana hadislerde kelgen. Eger de alarda ayta turgan bolsak, misalıga biz daima namazda okup жүрген Kavsar suresinde Allah Teala mintip aytat. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. İnne a'tayna kal kavsar. Biz sağa Kavsar'dı berdik deydi. Bu ayatda köpçülük alımlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin kölüce daryası dep çeçmeleşken. Oşonda ele Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dagın Bukhari menen Muslim rivayet kılgan hadiste mintip aytat. Havdi masiratu şahrin ma'uhu abyadu minel laban ve rihuhu atyabu minel misk ve kizanuhu kanuzumis samai man şariba minhu fala yazmau abadan. Menin kölümnün uzunluğu bir aylık jol jüre turgan aralık deydi. Anın suusu sütten ak, jıtı miskten jıttı. Közölörü asmandağı yıldızların sanınday. Kim andan içse hiç kaçan çankavaydı deydi. Başka bir hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kayrayla Bukhari Müslim rivayet kılgan hadiste aytat. Ma bayna beyti ve minbari ravdatun min riyadil cennet ve minbari ala havzi. Menin üyüm menen minbarımın ortası beyiştin bakçalardan bir bakça. Minbarım kölümnün üstünde deydi. Hurmatly okuwçular, uşul nerede bir nesege aytıp keteli.
Kurtubi rahmatullahi aleyhi mintip aytkan. Alar eki köl deydi. Peygambarda eki nimesi var deydi. Kölü var. Alardan biri bayanғы kıl köpürösü menen tarazadan murun bolot. Keni adamlar mirzödön çankağan abalda çıkışat da taraza menen kıl köpürödön murun emne kılat? Ağa kelip su içet deydi. Al emi ekincisi beyişte bolot. Alardan ökö tenin atı Kavsar dep koyot. Bu meseledeki ikinci fikir bu Mu'tazile ağamının köz karaşı. Bu ağamının köz karaşı boyunca köldü da al turalı kelgen hadislerdi da bu kişiler emne kılat tanışat. Kuday Taalam bardığımızga tuğra iman işenin bergen bolsun. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.